paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, kunaklakit day no asino dyan nakatugaw dito isang wanan ti Tersinak, si kamot gayam ka ba daw? Nagladaw kamot din namang lukat, Maray. Anyat oras ay, nangaton di inay. Napanak pa'y ngamin iji barangay hall. Itayak pa dito'y, Maray. Ay, kasta ay pasensyakan Anya ngamin ay atigatangam. Kunak, aya gumatangat. Saan ka gumatang? Umaya lagi tambay mo dito'y tersinam, Sa pa'y nagsapa ka kunam, umay kalagaya magistambay. Apay, awan trabahom iji bangkag mau. Apao, naimatan marituyang. Si kamatan tinakabaklay iti aradaw. Katanya ngay nga rod, Maray. Ay, ni badong mo tirumbang amang bagkat iti dayta. Ay na, awan, jak manen amaw no sa dino tinapanan na. Jak mo no nagtamtambayan na manen. Ay, nagadulang arudan nga istambay dito barangay tayo. Mainayon pa'y dayta, abadong mo. Tidakes na, Maray. No awan kwarta na, siyak ti pagdawatan na. Anya, ay unay mo't daytan. Si kapay mo't akakaasing agtrabaho ti pagdawatan na iti kwarta. Si kalang arudan tawan ar-aramiden na. Di ka pa'y makaluto iti kanunta. Ay, sa ukalasaw dita. Siyak pa'y laeng magtimapan mangayaw. Agsungrod kan aglutaw. Ay, gagangay na nagagat kagayam nga asawa. Katsi ka, numero unaw asa daw. Ay, tuyang, ika naman kidi iti kwartam. Na, kunakon ka, dumawat ka manun iti kwarta. Igatang ko lang iti sigarilyaw. Ayawan kwarta. Ikan na ko niya. Saan ka na kay Kat? Sige ka. Dito isa matersen am ti ayuyang ni pari badong, Maray. Ay na, masapsapa nga umayagistambay. Ay, imbes kumamat amapan natulungan ni Marituyang. Sa dutmet nga road, Ay, kaasimat ni Marituyang nga agbagbagkat iti arado. makitkitak pa'y ang iso ti agbalseg. Ay, saan arumbang nga irwam na akasta ni pari badong? Ay, jakman amo kan ni Marituyang, tabaybayan namot ni Kabadong akasta. Ay, kat, anya nga iti aramidan ni pari badong dito'y tersenam, no kasta nga umay agis istambay dito'y. Kitam ni Maribanang ang magmag na Maray. Apay ni Maribanang. Medyo agpilay-pilay mo ten. Ay, nasakit ka nung ngamin di sa ka na. Bakit mo ngaminan, Maray? Ni Kwaraw, di mo lang makasasawan. Lumakay mo ten. Ay unay kan, tila madmadlaw mo. Kat makikita gayam ida. Manipod dito'y tersinam. Makita. Ay, agmalmalem ka manan nga adda dito Tersinak. Ay, yawan maaramid ko ngamin, Maray. Iso dituyak palaeng. Nagado ti mabalin mo nga aramida, no kayat mo ti agtrabaho. Masaduta man lang, Maray. Bayam, anituyang ka, ti mga ramid ka na kita. Kakaiso na kapigpigsan na. Istoryahan na kamat ni Tata Badong, ni Tatersina ni Kagawad ko anang, Chip. Nga nga iti istoryain na may papankanyak. Baro ka pa'y kanaw, hanggang lumakay kan. Tila sasawan mo't ni Tata Badong. Saan namat nga rod amadilaw ti bagina. Nga agis istambay latan ti aramidan na. Inal daw makitkita kay Jisa ko Tatersina ni Kagawad ko anang. Dilawan na pa yamin na lumabas Katwang, si kanto payasaan alumablabas. Kada ka lang dito paradaan, dilawan na kapay. Ada ibagakan ka, Maray. Saan ka kumaamasaer? Anya dayta, Maray. Dilawan na ka ni Kabadong. Dayta ka nung amin pa nagpilay-pilay mo. Ay, day tantay kunakit. No kastang awan ar-aramiden na, tila dildilawan nahan. Ay na, amin sa lumabas ni takalsada kat dilawon na. Apay, saan na amadlaw iti bagina nga istambay?
Naumaakpay kit din namang kitkita kan kwa na ah. Inaldaw ija tersinak. Imbag kumamot no gumatang. Maibawal ko mga binti agistambay dito'y barangay tayo. Kaya't ko kumangaron nga ibawal ti panagistambay da dito'y tersinak, maray. Ay, alwadam kit di marikwanag. Taamangan no si kanto matidilawan ni Pari Badong. Chip, awan matlat pasaherosan. Ungarawd, napanan nga tadag iti pasahiraos. Mapantapay ag merienda iti tersina ni kagawad kwa na ang chip. Una, pagururayan iti pasahiraos. Eksaktaw, taawan ni Tata Badong ijay. Mala, intang arudang. Imbag man kagawad, tasan nga imay nag-istambay dito itirsinam ni Tata Badong. Imbag nga rod daawan. Saan mi akayat ti umay dito, inuadda ni Tata Badong kagawad. Ay, nadlaw kumot dayta. Mabutang dagiti tattao nga umay ditoy. No adda ditoy ni kabadaw. Kasanaw, tilag dildilaw iti aglabas ter aramiden na. Kat no dinilaw ng tupa ni Chip Kwarog. Ay, oray ni Antimbanang, dinilaw ni kabadaw. Maamuan laday ta ni Uncle Kao. Sigurado nga agungay. Ay, di mo latan ibagbaga. Tapno saan nga agunget. Ni mat na natuyang na magmag na. Ay, kaasimot ni nanatuyang. Uko din na tinuang daan naggapo di tabangkag da kinitata ba daw? Nakangis-ngisitan. Nga po iti pan nakabilbilag na iti inay. Sino tinangisay? Da ka gayam di Tata Badong. Ninsamod tuyang ko ti pag-isistoryaan niya. Ibagbagami lang mo ti makitkita may. Saan nyo kasi istoryaan ni tuyang kaw? No saan nyo akayat ti gulaw? Naa. Sos delikadong Chip. Si Kantupay, dilawom amin a tao a lumabas. Ungarawd, no ninanatuyang ti madilaw, kastaw na arurod mau. Ay, makaungot ka talagan ko nagtumay. Diyak kayat adildilawin nyo ni tuyang kaw. Diyak kayat apag-istoryaan nyo, ha? Napan kami man langin iti paradaan. Ay, Intan Rigaur. uwan Chip. Mapantaman lang pasadan. Kasjay gayam ti ugali ni kabadong, maray. Apay aya, maray. Naglaing amang dillaw iti sabali a tao. Ngam no nituyang nati madillaw, kagura na. Aya, ay, madi ano kasta? Dilawan na amin a tao. Ngam saan na akayat nga adamang dillaw kan nituyang na. Amom ti kunana dito tersinak. Gulo ka no adamang dildillaw kan nituyang na. Kaya't naasawen, makiapa no adamang dilaw kanituyang na. Liniklikan lata da kwarog Isudan ti madayo kan kwana. Ay, rumbeng lang ti kasta nga inaramid da, maray. Tamadimot nututupan da ti kas kan ni Pari Badong alaklakayan Daman ni bagaking ka tuyang. Ay, saan ka disturbo? Mapanak sumakdo iti paglutaw. Saan ka man na lumabas-labas di ta kalsada? Na, apaya paritan nak, sa dinungay ti pagnaak. Ay, kat manglikaw ka Di pa'y ka nagadayon, numanglikaw akpay di takaruutan. Yak nga rod ka, ta pag-iistoryaan da ka, dagiti tattawa, makakita king ka. Ay, kat bayam istoryaan dalat ti kaya da nga istoryaan. Ay, jak kayat. Apay, anya ti bagbagada. Kaasi ka kanaw, amang ukod, di tinuang ta. Kahit pudno imbes ko mga min asika ti mga ramid iti dayta. Siya klamin nun. Kasita, siya manun ti mapansubak daw. Kalpasan na, agluto aktupay lang. Ay, agsao ka manay. Makauman na din ganyan. Ay, day talamangan ti amom nga ramidan. Anya. Kitaam ni Marito yang maray. Agsaksak dumat di tagripo da. Gapgapo na pa ijibang kagda. Ay, kaasimot, jay kumarita. Isula amin nun, ti agtrab-trabaho. Saan mo't nga rod atulungan ni kabadong? Tingamin aramidem, intun sumaruno nga umay agistambay dito ni Pari Badong. Ibagam, abawalan ti agistambay dito tersenam. Ay na, makauma, maray.
Sapay jak kayat adengdenggen ti panang dilaw na kadagiti tao ang makita na lumabas. Ay, talaga ang madiadenggan dagiti negative nga ibagbagana. Sapay customer ko dagi jay. Ay, jakmot kayat nga istoryaan ida ni Kabadong. Ay, talaga amaday, Marikwanang. Dakes ti mga istorya iti pada a tao nang runa no saan mo't ngagpaiso. Ay, aldawon ah. Apay. Ah, anya nga apay? Anya ti umay mo aramidan dito'y tersinak. Si kamot, Mari. Kas kalagdada mo. Umaya ka gistambay ah. Bawalan ti umay agistambay dito'y tersinak. Ay, bawal ay. Nagkuna. Siyak! Ay, di ka man nagsauti ti customer ay. Di mo aya mabasa day ta impaskil ko ang nagdakkel ang nakasurat. Oh. Ah, bawal ti agistambay ditoy. Apay bawal? Basta bawal. Apay di mo mapantulungan ni Marituyang di tabangkag yaw. Ay, masaduta nga ron ngagbangkag maray. Gapo iti day ta kinasadot mo. Saanan nga umay makis-istorya kanyak ni Marituyang. Wen ata mapan nga ron agtrabahaw. Kat si Kamot, day talagis tambay ti ammom nga aramidan. Inaldaw ka nga da ditoy. Ay, no di mo kaya nga gistambayan dito'y tersinam sa laing. Apay, dito'y lang ay ati mabalin na pagistambayan. Nagadulita. Itaman no asino day ta sumungad alakay. Ha? Nimot tatabadong. Anyang tati umay na aramidan diti paradaan. Yanda siguro papanan na ah. Tatabadaw! Sa dino ti papanam. Adaya, magpapanakwarag. Umaya lang magistambay. Dito'y paradaan niyaw. Nay, mabalin ayamat agistambay diti paradaan, Chip. Iparit mi ti asino man nga umayagis tamba dito'y paradaan may tatabadaw. Sino ti mangiparparay? Na kami amay na driver, tata. Iso asan ka mabalin nga umayagis tambay dito'y. Kasla kayo malasinsin. Naman ta mangiparpari, Mike. Agmulta ka no ipilit mo. What? Agtrabaho ka tatabadaw. Imbis nga agis tambay ka. Diyan nga ron ka tagtrabaho ta makabanag. Ad na mabannog ka ano, agis-istambay ka lang. Ay, sanak man nasuruan, Rigor. Ha? Sino kayo maamang isuro kanya ngay? Lakaya na ka. Makaparurod da, Mike. Kunamlano sino da amang iparparit ti lugar na pagistambayan da tao. Ay, awanan ba daw? Awanan ti lugar para kadagiti istambay akasken ka. Ay, agsardeng ka man to yan. Anya ter aramidam dito'y balay. Saan ka di arumbang nga da kay di bangkag itanga oras? Ay, nauma akaw. Siya lamin nun. Si kamot na. Nya, ay naglastog ka na mga ibaon kanya. Siyak mutan ti agistambay. Tanabanuga kon nga inaldaw ngagtrab-trabahaw. Nita, ang mumitan ti sumong bata. Makitkitam detoy. Binalsig, mate. Ay, ananong day ta binalsig? No di mo kayat amal-maluon ka iti dayto abinalsig. Ingkag trabahaw. Ay, kuwato yan. Mabalay nga inton bigat taon. Itan! Apay ngay pabigat mo pa lang. Itan kunakan ka. Ay, uwi ng tuyang. Inakaun. Ay, nagungit ka mo ten tuyang. Marikwana! Nasayaat mo tamang lukat kan. Ay, unay kan maray, makapakigtot ka maut. Apa yan nakigtot ka? Ay, jak nga mininamnama asika ti makitak ita. Ta, ni badong ko ti makitam. Ayan na nga, ni badong mo. Bayam nga agtrabaho maray. Siyak man mo't ita ti agistambay. Ay, medyo nabayag mo't apanawon asa anak-anak inistorya kada kayo kini Maribanang. Oh, anya ngay ti latest ita maray. Lakwan nakmutin na iti sardinas kin bugo ang maray. Apay akas lagap apura ka. Kat kagap-gapom iji bangkag. Ay, agluto ak pa'y ngamin maray. Ung tanak ni tuyang kaw, sa pa'y naungay no mabiseng. Ay, kastaya. Kat no nagtugtugaw laeng mat dito'y tersinak itay. Huwag nga raw, di nakmutin kaya't atulungan. Baliktad kayawn. Si kamatan ti agtrab-trabaho ita, kat ni Marituyang matan ti agis-istambay. Ngala, ano sam, tanagum-uma kamot idi anagis-istambay.
natuyang ken tatabadong. Saan adakas ti sagpaminsan nga gistambay. Ngam nasaysaya at no agtinulong kayo iti trabaho. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.